Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer rumors akhona kwi-Betway Premiership subhekela lapha kwezimnyama i-Orlando Pirates ke udaba oluvela kuthiwa ke i-Orlando Pirates kungenzeka kube ukuthi ke next season uRelebohile Mofokeng engabe ke isaba ingxenye yeqembu kuthiwa ke kuneqembu elilaphana ke eBelgium ekuthiwa ke elifuna ke yena ke laphana ke uRelebohile Mofokeng iRoyal Antwerp ekuthiwa ke ifuna ke uRelebohile Mofokeng ngemali engango 32 million rand. Ngicabanga ukuthi ke Orlando Pirates kuzoba lula kakhulu ukuthi ke ivume nalo mdlali Relebohile Mofokeng ufunwa iRoyal Antwerp yakhona ke laphana ke eBelgium. Kubonakala engathi ke uzojoyina uzakwabo umkhaya wakhe laphana ke uShanri Campbell naye ke oseBelgium laphana ke kwiClub Brugge. Yona update engiyiphethe ke njengamanje, like ivideo usubscribe kuyona ke ichannel mina nawe ahlangabezana kwivideo elandelayo.